ekiragiro kya mukama waffe ekyokulaba nti tutaasa ebyennyanja byaffe bibeeremu nga bikula. Abakwasibwe omulimo ogw'okureberera ennyanja beete aba Fisheries Protection Unit bagira ngu omu bintu ebibiine biine na n'emmotoka emwe otiireho na n'egaari eziri kurenga omuri 7 wahateezi n'ebi bakwasire omu bwire babaire nibakora ebikwekweto eby'okubaasa kutangira okujuba na n'okushuubura obw'ennyanja buto. Okurugirira aha Lieutenant Hatim Baziira obire naherezayo office ahari komanda omusya nagira ngu piki 30 zikakwatwa hagati y'okwezi kwa 12 okuhisya okwezi oku ari kugira ngu abantu abingi abakwasirwa biserukare abari kureberera ennyanja bakasharamu kunagaho ebyiruka byabo. Obugaali bu base call okuva operation twatandika tulina obugaali 78 bonna bwakwatibwa nga busibiddwako byennyanja bito. Bannannyini ne bagaana okudda okola ki okubikimu olw'ensonga tebalina kibyogerako. Okurugirira ahari Operations Commander Major Frank Kanzera nagira ngu za piki ezimwe hamwe na n'egaari zitwire omu barracks okuruga 2018 ari kugira ngu obwahati bariyo nibakoragana na n'abataka otireho n'aba ministry eby'obuhingi hamwe na n'obujubi okugira ngo babahabure okubaratwaze. Hariho ebintu bitwire haha nk'obugaari obu nimureba bukuhingura nko muri 50 nari buri nko muri 10 aho ntwenda kureba ngo twayengeginga aba ministry kureba twatunga solution emwe ero gukora ha bintu ebyo ebitwose ntukwata habe nk'obugaari nk'emotoka kureba ngo batuhereza ekyo gukora. Ogu nagira ngu obwahati hakiriho n'abantu abakiriho mu murimo ogwo kushoha hamwe na n'okutwara obw'ennyanja buto okubushuubura ari kugira ngo muzogu bashemerire kugurugaho ari kugira ngo bakore ebindi bintu ngo ahabo kuba ebikwekweto byo kubakwata bikiriho nibigenda omu misho. Hati baguma mu nju bembege mbakozesa akatimba ka monoferament mbakozesa za kokota mbakozesa ki n'ebintu bindi bitakwikizwa byona bitari ha mutindo mbaza kuferwa esente mbaje kumuza mbaferwe sente zabo nkezi twarebe twayotirizo bahampaha kandi bwento bashaba barijemu baze mu nju benungi. Bana Uganda buli robo oguze ekintu tomanyi kyogenda kikozesa oba ojja kiwa omwana naye at least making sure na empapula ezikyogerako wakati ezo nazo sente z'abantu baffe era omuntu ojja kusanga ajja akasente mu PDM. Okurugirira ahari RCC owa Masaka washika ahamada hamwe n'abandi bebembezi nibagira ngu obwahati sente eziri kuruga omu bujubi nizigenda nizeyongera habo kugira ngo abari kurinda ennyanja bariyo nibakora omurimo murungi. We talk now, income from fish has increased and also people now can feed on mature fish which is very nutritious on their heads. Tifo kumanya nti omusolo guvaamu mu nnyanja okimanyira ku musolo kati ffe ku allowance yaffe gwe twali tufuna mu 2016 ne gwe tufuna kati okuva ku mitwalo 3.5 kati tutuuse ku mitwalo 6.5. Ahamada yagaruka yasiimana n'omurimo oguri kukorwa aba Fisheries Protection Unit ahabo kuranisa okujuba okw'omuringo gutahikire niko kushaba abajubi okureba ngo bagendera habiragire bisya ebyabahirwe. The President of the Republic of Uganda, General Retired Yoweri Kaguta Habura Museveni, for being a foresighted leader who knew that without protecting our natural resources, we can deplete the economy of the country and ensured our fish resources are protected using the Force Fish Protection Unit.